makasami. Cina di diang saking riko. Panggih jadi nggih, panggih. Nggih, di pradene ten panggih di tiang Kang Yang munyin di tiang mantan pirangan nak di tiang makin sampun sekali petapan dapur barus ngancan hilang, ngancan susut nyanan lah ampun dan ampun persilang ayah sekali makin sakit wonten Kang Yang asuk karo sampun kepijo sehat amun iki meresidang di tiang malih kecunuk sarang idedane sinarang sami ngesap kan aja ilo sap oh lo ngesap nak adu besok nyapa penonton subuh subuh mau nyapu idodani nih kejang mau lo subuh lo subuh mau ayanin gitu mau lo engken pelengan buka jani liang pesan kena tiangi mau neng rana nang mai malu mau lo neng rana lo liang tu apa lo mensajang neng rana yang tiang liang sing jadolen i dewek geginane medagang dadi dagangane setungilnya nih raga medagang di peken makejang telah mengadap nasi mo diken kene kanti kuangan nasi ne liu langganan sing man beli nasi sing kitu mo sajang kaden lu ragan lu geneng demen tiang demen masih mapan lai si raga medagang apa jabo japayu ben mani aja aman liun gue ngai dagangan pangaliun man medagang tuh saja ulian lai sama dagang semua pesan bak medagang bak man medagang bati mo imeme bang masih imeme bang mo lo tunggu dia imeme tu sing bang yan imeme sing bang mo sing jak pedeh inai dewek teken imeme oh sajang masih yan nang kene keteke malu pesek deh man liu medagang liu man jadi kenenya lo Ken sotone ngamangi meme irago malu ngedum upah irago medagang tuyuh irago kepekan medagang nete dong pipese gitu lu diang sing bani sing mo adi sing bani upah tuyuh imeme bang masih imeme bang nenek bang imeme udah bang imeme nih liu ne keroblah bang ya keroblah imeme bang kalah gitu mo begitu ini malu pejang tiang kalau bang imeme begitu nenek lo limang tali tiang limang tali tiang begitu tiang ne barat tiang adi lionan mo adi lionan mo mau nak keleng mulo lionan man kengken lo begitu nak ne lo jadi menene sekat lo ne sekat tiang man masih sekat tiang udah jadi ne tiang biar sekat masih begitu liun ngordo irago lo yan kini tenyak sesaiman medagang mo engal boy dewek ngelah tabungan mo nabung man yan man medagang sing dadi telahang mo nak gorosan mo belanja nih nanu hidup berkejap kan liun belanja sing dadi buka gitu mo jani saja nyani dewek man ngalih gae sakit walau manipuan di sebuah di dewek tua sing lantas si dewek idang mo gae apa keljemak mo lo gitu yan man aji tetlu sing dadi onyang umanang batas saketeng gitu nak emo gitu saja kok duak masih lo ngayari masa depan hidup neo di subane mapuno ban pese ajak ke beliang mas nyamoknya iya saja mau sing mau kalung tuh beli kalung siapa tiang jam kalung kini tawang mo ni nak long apa tuh semprotan apa tiang ni mo do nak orangan bolong ngangon sing katen sing awang sing gitu lan ada apa ngai dagangan dia nya saja mo langsung mekelo atau sama pakai dengan meme jalan mulai lan bolan ada di meme menimo ya terasa demen saja tiang nepokin lo tu jaga gini mo tiang lo sari wangi meme ngeblas ilo teko to kengken lo kengken mo rasa demen sejan tiang nepokin lo ngajak dua yen subon lo sari wangi gitu masih mau lo mongken nya pada kedek pekenyung buka kene bangga tiang nepokin lo kiwalo nah apa satuang lo ngajak dua nengawenan liang pesan tepukin tiang lo ngajak dua lo lo nang mai malu mo ning ngawinang tiang liang pengkok nawang mo menapa ning ngawenan lo liang buka kene mai malu ngale
Sangkane tiang medagang ajak imok lo. Pijak lais. Lais pedagang lo, Jak lais. jago tekan nak mau belanja. Nawang lais meslu. Meseluk nak mau belanja. Kanti keuangan tiang nasi. Bak tiang apa nasi nih bak. Bak pedagang Net malu lo. Iuman medagang. Ini dagangan lo ini sebetulnya ganti keuangan lo dagangan. Bener. Sing ulon tuh nego manti ale lo. Bener. Dadene sing pojol lo. Bangun les lemah. Mejalan ke peken. Tur maning tekanin teke. Dagangan lo telah. Bener. Mok lo. Sing mulot tuh nego manti ale. Tuh mulo ale. Apa buat nyanani meme nawang. Dagangan lo telah. Amat sing kenal nih meme lo. Saja mok sing kenal masih. Mok lo. Mok nasi begagapin tiang. Oh, Dedemenan mok ke. Tawang lo dari mana Tiang tiang. sing mok kadang demen tekening jajo Bali. Tusan sudah demen tiang. Lo. Kengken. Nah kengken itu lah Engken merengang nih. Apa ada? Ada kelorang mok nih. Untuk kapung mok lo. Loh, Tiang. itu masih mau lu ngomong. Ada nih syarat bakal raosan tiang. Apa unukan apa mok lo? Unuknya di Jumah. Engken. Tawang lo. Sangkane tiang lai blabuh. Ngalih lo ngajak dua mai. Bener. Doi meme. Kengken cara mekapal Rusia. Kapal apa ngadang kedo mok? Cara dagang pinang kelamitan. Cak ngemel-mel pedidi. Adi tumen kedo meme. Tiang Apa sing ngerana yang nawang tuh? lo. Apa yang ngeranang tuh? Tumen jani meme. Gedak pukok gitu gelar gelor mekejang tenango dekat dengkik kanti tiang jajah pesan kanti tiang sing bani pot ngajak di meme lo. Ini meme gitu aja. Aku kadang ngeranang meme gitu gitu. Nah kengken Cek meme. mau medes sing karuan teken meme cuma lo. Aduh jajah sana ken tiang. Yang saja tekedo tiang jejak masih bayun tiang. Aduh bob Meme galak. Jadi meme. Ye meme. Nih, Tiang sebut teko lepakan nih. Meme sebagai agapin tiang. Mengenap. ih, Meme kadang Gek, sebagai agapin meme, tiang eh. pepayasan. Gek, meme, Meme oh. dipinagih ketu buat agapin tiang nih. Gagapin tiang enci, pupur. anggon mah payas. Jeng nyajang sajan sing dadi toleh jimato kijap prajani ke bibel. Hah? Wak bajang ke bibel apa ke jemak? Iya nadua ke bibel penglocokan jemak ke pengsarwan ke bibelnya tawang. Meme, yang mana jegek meme nih? Yang apa meme pedih hilang jegek? Bang, bo. Paksa palan, basa ada ngerunguang dini. Hei! Pemekas nyai deh. Sekar wangi. Mai bahkan meme. Nah itu apa? Meme udah galak-galak itu ke dalam ibu. Kira pengkong saja lo. Jakseng dadi oren. Ian mondo suba pengtu pengpat meme ngeraos kajak jeneng aja lu. De pesan lapat kamu ke gedong pingit kadang kedo. Ija me. Gedong pingit. Gedong pengit. Man, Lalu mesaut biji-biji nih gedong pengit. pici. Aja ya sampai ngeleh-ngelehan ke gini. Minatang dong kan. Kangwang. Eh. Iya tadi pengidihan tiang. Dia memengal memede. Ngawenan tiang ada di tu. Di gedong pingit. Tiang mansik mencelep ke gedong pingit me. Apa ke jemak? Meme subuh suut nyampat. Subuh suut mau bantan apa kalian kamu buat? Memestan subo nawang. Ilo ngajak dua ke pekan ke mau medagang. Tiang paling ngalih meme ke mau main tiang ngalih meme tiang sing nepukan meme. Kaden tiang je meme ada di tu di gedong pingit. Sangkane tiang ada di tu. Kewalet tiang mansik mencelep. Sekan sing mana Benar gelap? me. Oh. Kanti kene pedeh memene sing dadi mencelep ke gedong pingit sujatenen ada apa di tu di gedong pingit sing dadi Sajan, mencelep ada apa me? Ada apa me? Ayo urin aja. Saja pesan meme. Apa ada di tumi dari tiang sing? Teneng pianak meme ngajak lu.
tiang. Apa ngawenang? Meme ni mang ke gedong pingit. Mapan ada nih belum mau tamu itu. Kewala di depannya Janit do pesan lo salah tampi. Konen batas wanangannya. Meme. Loh, kalau silo nawang. Ben bidan aja ada galah nih mau tamu rita kalau didu. Loh pasti nawang. Kemudian gitu meme. Pengkanting atau sanggala pedo. Tiang melet pesan nawang ngajak imok lo. Subuh kelih nih tiang subuh bajang-bajang. Ya Sanak patut tiang nawang meme. Patut subuh dia jening nawang. Kewala di depannya Jani do salah tampi. Yen mau nikah dirasa legan meme nih. Nepoken lo rara rero do penganggo bepato kuning. Sarang dilalongan. Diangkat len di diam tuh, badang di diam dadang tuh. Oh bang, joni kuning adi ni gadang saluk. Hanya merero cara pedes dilalongan. Awal nanti pas patuh saja memang melihat Oh, masih. banesod rainan kuningan. Hah? Do mawan nganggo penganggo kuning kene. Pengmeciri sod rainan. Man tiang menyambung ngajak imok lo sing pepatuh-patuh kenah tiang. Do bukan sayang. Cina terus nanti yang menyambung ngajak imok lo. Saja pesan tuh me. Ne Jani ilo Sariwangi gitu masih ngajak mulu mongkek subuh tegauli di peken. Dagangannya kone subuh telah me. Aduh meme saja pesan. Tumen Meme janin maro, yang yuk. jelang dagangan. Amat rame ini tuh. Wih, rame saja. Keseluk, Keseluk, keseluk. keseluk nama banyak. Aku pesen nih beli Dia melang pesan nyenan mimi sing joging desing Bekal lah ngajak dadu. Me, tiang dot masih pang nawang ke peken medagang tadi tiang ke peken. Jani tugas lo ke Jani tiang ke peken. mau taki-taki ngale sang malu ngale kejungkot Meme. ngale don mengada-ada. Ngadeng-ngadeng malu meme. Kadang-kadang Teket tuh lo. Demen dong sebuah demen tiang pelengan buka jani. No. Lais medagang liuman bati. Oh. Sake wala pengtawang meme. Dunian risedak tiang bakal mulih kulit peken. Sakit ada pecalang rau. Tur maning kuen mani kone sing dadi dewek pedagang ditu me. Sing Sing bang dadi kuen pedagang. pedagang ditu. Sing tadi medagang. Jaman urine tu sing bang pedagang. Me. Oh. Sing yo makejang na sing dadi medagang di peken itu. Iragen sing dadi. Oh, Di idangan jagat waring. so idangan waringin sungsang. Pokoknya sing dadi sing bang Pengawo medagang. ne di Itu ah sing mang. Moren lo sing tadi Ya. pedagang di Sing bang pedagang Eh. tiang. Loh, ne jani melang pedingahang munyen meme ne. Dodo ruang ya nirago sing payu medar, sing payu makan, sing payu medar apa? Iya keur ngemang. Hah? Iya keur ngemang irago medar masih sing irago mekento dini yo nawang irago mekento dini. Adan sing Dadi- jak medagang ben mani meme tanggung jawab. Oi. Ai Irago lo sombong nunjuk memang orang gitu, tanggung Me. jawab Apa be. sintang-sintang adu ngawo nih ditu. Iya dia asun meme medewek lo. Kena muani kena meme sarana muani. Gitu. Aw. Dene bani nih yo Bani giliran jak pedagang. berjalan lo terus Kok lo? menang saya. Yen subuh gitu raos nei meme. Apa buen bakal takutin. Yen gitu langsung metaki-taki ke jalan peken. lah. Oke kene orang aja meme. Sing sanang meme sumenyo yen subuh gitu. Lo. Tiang Jani mau ajak ngatoh hiluh medagang. tiang bakal Lo ngalapin juga Ah, di dagang. mana? Lo ngajak meme dini. Nah, Yen ya gitu. gitu lah. Lah, Nanti nek kan yang dagang berjalan lo. lan. Lan meme.